Iti Cordillera nasurok iti kagudwa a milyon ti bilang dagiti awanan pay iti partner wenno dagiti maibilang a single. Anya nga ta ti kangrunaan a rason no apay nga agtaltalay na ed ken pilpilyan dagiti daduma nga agbalin a single. Report idano ni Audrey Villena. May basar iti datos ti Census of Population and Housing ti Philippine Statistics Authority Cordillera na surok iti 500,000 ti single iti rehiyon iti taon 2020. Ken manamnamaan na nayunan wenno nabawasan ti nasawa datos. 55% kadagiti ti lallaki. Akatukad ti nasurok 319,000. Nangat-ngato no idilig iti bilang dagiti babay as single a nasurok 264,000. Sigun iti eksperto adda dagiti sumagmamano a rason no apay a pilpilian dagiti daduma a lalaki nga agbalin wenno agtalinad a single. Kas iti panag-focus da iti career, panagadal, panagbalin na financial independent ken ti panagtrabaho da iti balasiw taaw. Masasabi natin na yung mga males natin ngayon sa contemporary times natin compared nung unang panahon, they're totally different when it comes to priorities. I think lalo na dito sa atin sa Cordillera, very important talaga na they're the provider, di ba? Parang it's attached to them na kapag lalaki ka, we're still living on that kind of setup na pag yung lalaki, siya yung nagpo-provide, siya yung dapat may bahay na mabibigay. So, Bayat nga itimod beneg ti babae, pilpilian da nga agbalin a single gapu iti kapadasan da iti relasyon. Prioridad da ti pamilyada, ken ti panagbalinda nga independent woman. there are possible factors na pwede nating i-add as to why they would rather be single aside from yung negative or na experiences is independent na yung karamihan sa kababaihan financially, economically speaking, kasi 'di ba, if you cannot provide for yourself, you cling on to somebody or to someone who will provide for you. Independent na kababaihan ngayon, women empowerment na. Umanamong madareya ken Denzel nga agpada as single kadagitoy a rason. Freedom mostly kasi ayoko yung may partner ka tapos sinasabihan ka na you cannot do this or this is what you only can do, ganun. So as an independent woman who's been living alone for more than a year, ayoko nung may nakikialam sa akin. So I tend to see kung if ever I'm dating, gano'n na yung hindi niya papakialaman yung independence ko. Mas nakaka-focus kami sa studies and ourselves din. Nakaka-build din nung build yourself up na parang mas maganda yung future mo, yung career, and then ang naisip po namin is it will come once naman, ay parang dadating din naman yung time na magkaka-relationship ka. Mas maganda rin naman yung stable ka na din with a job. Kas ko na ti daduma, awan dakas no single ti may sa tao. Sigurado sa bali ti prioridad na iti panagbiag, ken maudin to ti relasyon. Manamnamamat ang maerwar ti resulta iti nasaw a census para iti taon 2024 ita at 2026. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.